Sorry bang, jatuh tasku urusan, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Mantap! Bal, ya. Baikkan iwak kutamalaka. Oke. Ayo, yuk. Cakep. Adiknya. Ya. Oke. Ini nggak ada bapaknya nih. Yang abang aman ah. Sampai istirahat pos. Lanjut jalan. Proses pemasangan tenda. Udah. Ya bang. Bilang maju. GAB! Mantap! Ayo. Oke. Kita mau jalan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati.
Besar dia lagi pecah bukan. Hati-hati bang. Aduh. Hati dulu deh. Hati gimana kali ini? Jangan sini. Duduk di sini. Pelan. Rem. Macam-macam. Rem tu banyak kocok-kocok. Jarang kaki ada. Hilau. Kita keren. Oh, ntar olah. Tabib. Tidur di sini. Oke. Ambil banalan gua. Dah. Lalu tampil keren. Dia. Hah? Medis. Mantap. Tawa ya. Dah ketawa orang mau kiri. Tawa orang baki ya. Darurat nak pan. Oh mekanik aman ya? Aman. Nih crash yang parah tadi. Yang keras kali juga. Dan. Lewat. Kalau jangan lewat. Lewat. Kita mau turun. Di depan ada Bang Miko. Gak. Aku ngomong sama kamera. Oke.
Hati-hati. Hati-hati. Bocor ban di bekas tempelan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Merdeka!